enra ohene na nkasa ekopie ho yes otiko so opem so na nation be ma me videos na enra na amamre fe amamre na efe tamu na yede asanteman wura oni ekono santeman wura na yehwe no obanim se yeah yesase wo meko manimu ha oh okay tamu yede Otumfuo kono any starting from meko manimu ha okay and ayema onum enso efiri ba mu nyina di akire na nana atia pakam na twene enso di akire na oba se yakwa akoduru ba bia na omo so apakan no adina na nana agini tuo no no odi ahwa kakra no odi ahwa kakra no odi abone bo no ayese no osade amo obo ne yese ko na akopon ha we asantini ede oba we asantini a the papa na kakran nti ya de ne fa mekom achi wono mo kofa police station ho na ya de no ko duru ba bia aye no ekono enti me dia ya na me ya fast din ka wura fie ho na se me twan na ho na nie na na be ba na ba mo hwe mo amo TV Facebook page EZRA 94.1 official wo dia brada ba hwe ani suade no adotie o fa na sam kwetu o efe ade na wo hene ne yepu asantiama mre fe ye asantiama mre hwe na ofa memma kentin gapa wait ajabo wo dia Facebook page EZRA 94.1 official bo ni akoma kakra ofa na me se ye de etuo no mana na what kwese ya no dia pem no bo am John am ze grade nya santini akra me wo ha he fa no nya santini o mo mudina eti ani am ko machi me ko chi ha sa kwa no a wom ko me ba police ko ahwe bi ma me nko na me mano emfa weda na mra na adu we de ahwe bi na de na efe do adu efe adu ade na efe me nu adu Major so me Reverend Waha. Adu na ti say. Reverend Yamia do me ho ya pa ni sa mo mo ye. Na ade de efe. Ade na efe. Na ono pe wanya bia hwe. Reverend bi na bonti kra o. Ani o wi akọ bio Facebook page ana akọ TV EZRA 94.1 official. Ade na efe dodo. Ade de efe. Mate. Obi nya sabi anko be yebi. Obi nya sabi anko be yebi. Ano pe ma yenti sede ewiem satra ebesi akọ. Reverend medase na machia etiefo nyina. Sede ye ne dan. Na tie sede ewiem ebeye. Na Reverend ananso ensu ni honomo awia no ana ebede hine okọ along the coast honoma ana me akakra bi wa ti se Cape Coast na me 1-2 DD ya fese ensu no be petreti honomo na de Kumasi temperature no be 34 degrees Celsius ensu bia ni honomo mame na wase binia adute ku bibi ni abesan atro safro we ase na nsuo bi ani ho nsuo nto eno ani ehunu nsuo nto eno kataba ba abusafo man yesa nkofa wo hene wo hene yem fasante hene na sa o man pende da kufo so bai oba ana ofa na pote ne nchen ana mi mada de ba man pende da kufo bantem oba tempa eti na mo isa sante we bebo sante ne bebo mu na ofa betamu a omo de ba ya wura ba bia ne ba da no na utimi se na enibraba pa ade na enibraba na afi na na go inside wo no o hwa bonten na wasan hwa mu no na hwa bonten na wasan hwe ne ba no na timi se enibraba na yanki enibra has come na o si efie na nimu no ana wo je na fana na oni se na na sai wo
edem wansa baby ana emu ne da no okay na osi abonte na osan so je afana kuma bi na bebe na nade asato fom ho am se braja chama mrefe adanse bona oboase west say odeno kofi apienim enim the independent parliamentary candidate okay onon so e de no oba Facebook page EZRA 94.1 official enti and I will show fede okay hana na okay okay inside one tea has na Osei okay ewo inside one anti tamo babo nteno asebia no na desa no of I am fe okura afuna na me bo ayi momma me tie kojo na menya sampani nsami enti ohene ne bakwa akura Osei I see Osei wo emune ho oh okay Osei wo emune ho enti aye tamo Osei wie no na chese nana edi asa kakra beto fom so na over tamo vice president so ba na enye aseme swawo ofa tamo vice ba no na chama wutumi ne dikan na chama ntumi so de fans de gromo aminim chama opɛ fans che papa ni chama ne dikan na napo edi achi yo nsana na po abadada bara chama vice ba na napo ko shia vice nti omu nyina na eba betena ase na chada ba ye no wofa chada ba ye no ofa tamo chada ba ye no you are the legend. Chada over me say tamo chada ba ye yeah on a contract wa hin chen chada na kwa kwata na no share abranje ba pa na me so never can think of you am di chada hey chada ya chada ba ha jere chada ye hedi na chada perform chada ba ha jere na me say say ai mrante ne ma won kwata dan chen na bere no akọ can think of obi na se chada do na tamwa Ghana mampeni so ba ma yankwa o manso ne ye na safo kantanka ono eye